dobrodošli v oddaji World Top Model Slovenija. World Top Model poteka že 5. leto v Sloveniji, na svetovni ravni pa že kar 33 let. Danes smo pokazali fashion show, kot ga še niste videli. To je oddaja World Top Model Slovenija. Zadovoljstvo in velika čast mi je, da lahko prvič v Sloveniji povabim nekoga, ki je veliko ime v svetu modelinga. In jaz mu rečem kar oče World Top Model, ker je predsednik World Top Model in ima svetovno licenco že 33 let. Torej, World Top Model obstaja 33 let. Odkot je prišla ideja za World Top Model? Buonasera a tutti, sono Fiore Tondi, presidente della Torej, sem Fiore Tondi, predsednik World Top Model. Ideja je nastala v Zurichu. Vesel sem, da sem tukaj, počaščen sem, da sem tukaj na finalu. Zmagovalko bomo popeljali letos v Monte Carlo. La finale nazionale sono presente anche qui in Slovenia, è la prima volta per me, sono molto orgoglioso e contento, grazie a Cali e auguro a tutto il pubblico presente un grande successo per tutte le ragazze. La vincitrice la porteremo a Monte Carlo a rappresentare la vostra nazione e sperando che sia anche la vincitrice mondiale, chissà mai. Kaj dejansko čaka zmagovalko World Top Model, ki zmaga na regionalnem izboru in gre potem na svetovni izbor? Sicuramente diventerà una grande vetrina per la vincitrice, anche perché Monte Carlo torej, è una vetrina molto internazionale, mondiale. Ena ekskluzivna vitrina v Monte Carlo in ne samo to, ne samo dobra promocija, ampak tudi akademija, kjer se lahko nauči vse, kar v svetu modelinga potrebuje. Che la porteremo in Italia il prossimo anno, dove vi creeremo delle grandi possibilità di lavoro con i nostri contatti internazionali che abbiamo in tutto il mondo. Pravijo, da je World Top Model platforma, največja platforma na svetu za nove modele. Kaj dejansko jim nudi in koliko uspeha dejansko lahko dobil en naturšček, en nov model? Sì, noi andiamo alla ricerca di queste giovani ragazze. Noi non facciamo altro che portare vicino alla finale mondiale tutti i manager internazionali delle model agenzie. E loro li offriranno sicuramente dei contratti di lavoro. Perciò questa è una grande vetrina e una grande opportunità che si crea per loro. Ci sarà un grande partner importantissimo del mondo del fashion industry, perciò le modelle finaliste avranno sicuramente una grande opportunità, non solo quella che vince, ma tutte quante vinceranno, non solo l'accademia, ma si creerà per loro una grande opportunità di lavoro, sicuramente. Dajmo rešiti enkrat za vselej vprašanje, ker to ljudje še vedno ne ločijo. Kakšna je razlika med Miss tekmovanjem in med modelingom, zato ker to je res velika razlika? Certo, le Miss sono quelle ragazze, tutte le ragazze che si definiscono Miss tramite questi concorsi di Miss, sono definite quelle ragazze giovani che non hanno tutte le misure per partecipare a questi eventi dedicati al mondo delle modelle. La modella, la prima cosa che si richiede sono le misure, l'altezza, il tipo e soprattutto deve essere molto brava con il comportamento. La differenza è molto semplice, però è importante l'altezza, è importante il movimento, è importante il comportamento e l'etica professionale, soprattutto questo distingue la modella con la Miss. Gospod Tondi, prvič ste v Sloveniji. Kakšni modeli so Slovenke? So dobri modeli ali še nekako nam manjka veliko stopničk, da pridemo do najboljših modelov pač v modelingu na svetu? Sì, io l'ho già viste, devo fare i complimenti a Cali perché vsekakor so modeli zelo zanimivi in lepi. Poi è normale che le ragazze belle e interessanti ci sono in tutto il mondo. Predvsem je vrednota, da se ustvari kot neko družinsko okolje, družinski ambient z vrednotami. To je pri nas zelo pomembno in upajmo, da bomo slovenske top modele ponesli v svet med najvišje. Trovando una grande famiglia dove noi li insegniamo veramente quello che realmente questo mondo può portarli. E la soddisfazione più bella che la Slovenia avrà successo con questi giovani ragazzi che loro ci hanno portato questa sera e speriamo che qualcuna di loro avrà la possibilità di calcare le grandi passerelle del mondo della fashion Milano, New York, Parigi. Questo è il mio augurio per te, Cali. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod Tondi, za obisk Slovenije in obisk World Top Model Slovenija.
Grazie a te. Sono molto contento perché la Slovenija mi je sempre piaciuta. Da je zelo vesel, da je v Sloveniji, ker je obiskoval veliko okoliš Južne Evrope in zdaj je vesel, da je končno tukaj, ker mi je bilo vedno všeč. Vi ringrazio della vostra vita. Grazie a tutti. Zajemi zrak, začina novo. Vsak dan. Damo roki gor, bravo, putejo. Zapiši novo stran. Vsak dan. In ne se predat, ne obupat. Nov dan, nov dan. Pod soncem oksijan. Nov dan. Zajemi zrak, začina novo. Bravo, hvala lepa in lepo večer. Hvala, Čorči in Saž, dajmo še en velik aplauz. Dobrodošli na finalu World Top Model Slovenija. Danes bomo združili umetnost, modo in pa glasbo. Agencija Ekskluzivno je res počaščena, da organiziramo ta fantastičen dogodek skupaj z Army Corporation in Art Expo. Jaz upam, da boste danes uživali v modi, v lepoti, v glasbi in pa v prijetni družbi. Najlepša hvala, gospod Miha Murn. A veste, češnjica vedno prihaja na koncu, ampak mi smo World Top Model Slovenija, pri nas je češnjica na začetku. Nekaj prav posebnega imam za otvoritev World Top Model Slovenija in sicer začeli bomo res z nečim posebnim. Ime je Toni, piše se Hamner, je dizajner, master dekorator, znan je po svojih stenskih dekoracijah. Jaz včasih ne vem, a je tok nor ali je takšen genij zaradi tega, ker je človek, velik človek z veliko vizijo, ki si je upal narediti iz stenskih
tapet, posebno fashion kolekcijo večernih oblek, ki jih boste danes videli prvič na svetu, ekskluzivno prav na našem odru. Namreč potem kolekcija gre v London, New York, Monte Carlo in München. Drage dame, dragi gospodje, kolekcija Hamler. To so finalistke World Top Model Anita Schweiger, Nina Vinšek, Žana Horvat, Hana Agovič, Jacqueline Kepic, Mila Nadin Grgič, Martina Pijunović, Sara Arh, Maša Gorše, Valentina Batovci, No, da vabim tudi aktualno World Top Model Slovenije, še vedno aktualno, 2022, z nami je Rebeka Predan. Drage dame, dragi gospodje, Toni Hamler. Danes imam še eno res veliko presenečenje za vas in sicer imamo zelo posebnega gosta, zato želim, da ga res posebno pozdravite, Mr. Fiore Tondi. Thank you, Mr. Fiore. We are really happy that you're here for the first time. Do you want to say a few words? Sì, scusate, io parlo italiano, spero che mi comprendete, se no, se viene l'interprete sarei molto felice. Un grazie di cuore a tutti voi. Era da molto tempo che avevo promesso a Kali di essere presente a World Top Model Slovenia. Gospod Tondi pravi, da je zelo vesel, da je končno tukaj, ker je Kali obljubljal že nekaj časa in World Top Model ima tradicijo že 33 let. Predvsem pravi, da v svet ponesemo lepoto in mladost, ampak najpomembnejše so vrednote spoštovanja in vrednote družine, ki jih v svet nosi znamka World Top Model. Noi li portiamo i nostri contatti e a livello internazionale cerchiamo di dargli delle opportunità concrete di lavoro. Noi grazie all'Accademia World Top Model perché delal je že z Klaudijo Šifer, Valerijo Maco in da tudi vse punce, ki so tukaj, zmagajo v smislu akademije, ki je znotraj World Top Model. To pomeni, da lahko gredo v Italijo in tam so deležne posebnega izobraževanja na visoki ravni in jim to potem omogoči nadaljnjo kariero v svetu in tudi sodelovanje s priznanimi menedžerji. Sono le loro ragazze, quelle giovani, perciò auguro a loro una grande carriera. Fiore Tondi. Nadaljujemo z našim fashion showom. Danes boste videli res zanimive kolekcije. Gre za mojo prijateljico Sanjo Stojanovski in Stojanovski Couture. Zraven se bo predstavila še kročeta in znamka Divine Kali. Stojanovski Couture je slovenska trajnostna modna znamka za luksuzne in premium kose večernih oblek, vsakodnevnih oblačil in dodatkov. Njihova posebnost je ročno vezenje ter kvačkanje in pletenje. Stojanovski Couture predstavlja danes ročno kolekcijo Cozy Winter. Pridružuje se torej znamka kročeta, znamka ročno izdelanih torbic v kolekciji Of Winter.
Njihove vrhunske torbice združujejo luksus, etiko in trajnostni pristop, hkrati pa se opirajo množični proizvodnji. No, piko na i pa bo nakit Divine Kali, ki ga je za moj brand oblikovala Sanja Stojanovski in je zelo priljubljena kolekcija tako za ženske kot za moške in jo obožujejo slavne osebnosti. Predtem pa na oder vabim plesalce iz Plesnega mesta v fantastični točki Maruše Krušič. Plesno mesto. Mamita, dime qué es lo que es. Shake. Entonces dímelo otra vez. Shake. Lo vamos tú y yo a repetir. Shake. Ahora dímelo tú a mí. Shake. Mamita, dime qué es lo que es. Shake. Aber was ist cool? Stojanovski Couture, Kročeta in Divine Kali. Naslednji izhod je Fenzi, ki je spletna trgovina, ki ima kar 30-letno tradicijo na trgu tekstilnih izdelkov. Predstavljajo udobne, cenovno ugodne, dostopne kose oblačil po zadnji modi in modne dodatke ter modno obutev. No, predtem pa bo seveda sledil glasbeni nastop. Z nami je Gregor Ravnik v pesmi, ki je zmagala na MMS-u. Gregor, odr je tvoj. Pa veš, da tega sploh ne znam, da rabiš
Naslednja kolekcija je tudi zelo posebna. Red Lips Art Fashion in Ulala je narejena ročno, z veliko ljubezni, kar boste tudi opazili. Italijanski material, škofjeloški šiv, Ule Podnar in velenjski čopič, Adne Lajšček, sta kombinacija združevanja modnega oblikovanja z umetnostjo. Ustvarjata posebne stvari, vsak njun izdelek je unikaten, poseben in navdihujoč. Navdihujoč pa je tudi moj naslednji prijatelj, moramo tako reči, ker se poznava že 20 let. Dajmo ga lepo pozdraviti. Z nami je Miki Vlahović. Naj tamburaši zaigrajo, mi poslednji tvoj refren, prijatelji naj za rondo dajo, da bo manj siva ta jesen. Naj tamburaši zaigrajo, da vino solze utopi. Brez tebe nočem in ne znam, brez tebe nočem in ne znam ostati sam. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you, without you. I can't rest, I can't fight, all I need is you and I without you, can't erase, so I'll take blame, but I can't accept that we're estranged without you, without you. I can't quit now, this can't be right. I can't take one more sleepless night without you, without you. In ko smo ravno pri posebnih zgodbah, pesem, ki jo boste slišali, sem napisala v posebni energiji, s posebno mislijo, z mislijo na ljudi, ki pridejo v naše življenje, ker se stvari preprosto ne zgodijo, ker naključja ne obstajajo. Moja prijateljica, fantastična pevka z vrhunskim vokalom, Maja Založnik. Pa uživajmo ta vikend. V zadnjem delu našega fashion šova in preden razglasimo novo World Top Model, pa veliko glamurja. Naslednja znamka je GGW Couture by Gordana Grandošek-Widen. To je znamka, ki je prav inspirirana z glamurjem rdečih preprog iz Hollywooda,
do Londona. Je modna znamka, ki je ustvarjena zato, da se v njej ženske počutijo močno, seksi in ženstveno. Preden pa začnemo z glamurjem, pa z nami še enkrat plesna točka, plesalk iz Plesnega mesta. When you go low, I get higher when you move that slow. It lights my fire, I might be falling for you, I don't know. I think it might be what you came here for. Whoa, when you go low, I get higher when you move that slow. It lights my wings right across the floor. I think you know that I'm only gonna beg for more. To show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. But at least I'm alive. Rain on me. Postaja vroče, še malo pa bomo razglasili zmagovalko, ampak pred tem en glasbeni predah specialnega gosta. Drage dame, dragi gospodje, Davor Radolfi. Kao da je pijana, luna pleše ča ča ča, s njom u ritmu njišu se ptice s krova. Kao da je pijana, luna pleše ča ča ča, ova noć je čarovna, nitko ne spava. Pogledaj u mene, ako nas duše jutrom probude, ja čuvam osmijeh za tebe, ja čuvam osmijeh za tebe. In zdaj čas za veliki finiš.
Ponovno bomo videli znamko Stojanovski Couture, tokrat večerno kolekcijo z imenom Mesmerizing. Vse njene obleke so narejene do potankosti, vsak detajl, vse je ročno narejeno in z veliko ljubezni. Torej, Stojanovski Couture. Say, hey, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, hey, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Wow. Čas je za grand finale. Tako da danes ne bomo izbrali najboljše, najlepše, ampak bomo izbrali model, ki je v tem trenutku najbolj pripravljen, da se udeleži svetovnega izbora v Monte Carlu že decembra. Najlepša hvala Rebeki Predan, ki je svojo vlogo naredila več kot fantastično in res moram povedati, kar mogoče marsikdo ne ve, Rebeka se je do zdaj uvrstila najvišje od vseh slovenskih zmagovalk, namreč med top 5 na svetovnem izboru v Budimpešti. In zdaj je čas, ko bom na oder povabila predsednika World Top Model. Z nami bo gospod Fiore Tondi in še enkrat najlepša hvala Miha Murn, Daša Podržaj, Ami Corporation in Art Expo za ta fantastičen večer. The Look World Top Model je Nina Vinšek. Pogledamo, kdo je v tem trenutku prva spremljevalka World Top Model Slovenija. To je Anita Švajger. Čas je, da pogledamo, katera bo odpotovala v Monte Carlo na svetovni izbor World Top Model, kjer se bo potegovala, kot omenjeno, za nagrado vredno 200.000 evrov za delo v modelingu v New Yorku, Londonu in Parizu. World Top Model Slovenija za leto 2023 je Valentina Vatovci. Vidno ganjena in vidno presenečena.
l'award d'oro che noi daremo alla vincitrice mondiale sarà di 50 centimetri, questa è piccolina in oro. Gre za posebno darilo, ki ga podarja svetovna organizacija World Top Model zmagovalki. Še enkrat velik aplavz in čestitke za Valentino Vatovci, ki bo Slovenijo predstavljala 2. decembra v Monte Carlu. S tem je današnji večer mode, lepote, umetnosti in glasbe končan. Izdam vam, kje se bomo mudili leta 2024 na krasni lokaciji, kjer smo že bili eno leto predtem, in sicer v Rimskih termah. Najlepša hvala, gospod Valerij Arakelov. Najlepša hvala, ker ste bili del tako fantastične modne zgodbe. Vse vas lepo pozdravljam in vam želim lep večer še naprej. Z mano je Toni Hamler. Toni, danes je bil kot prekrasen večer, videli smo tvojo kolekcijo. Kako pa gledaš ti na zmagovalko World Top Model Slovenije 2023? Vsako leto novo presenečenje in tudi to leto spet sem zelo vesel za take lep izbor in drugo leto tako dalje. In dobili smo jo novo World Top Model Slovenije 2023. Z mano je Valentina Vatovci. Valentina, povej občutke ob zmagi. Občutki so nerealni. Verjela sem v celo ekipo, verjela sem najbolj pomembno vase in ena vrata se zaprejo, druga se odprejo. Hvala. Vesela sem, da greš na svetovni izbor v Monte Carlo. A že imaš kaj metuljčkov? Zelo, dosti. Metuljčki so nerealni. Komaj čakam. Povej mi, si se dolgo časa pripravljala. Jaz vem, da je bila tvoja skrita želja biti model, delati v modelingu. Sigurno so se ti zdaj odprla vrata. Kako čutiš to noter? Zaenkrat še ne verjamem, ampak verjela sem v to, vedela sem, da bom prišla do tega in samo gremo naprej. Bravo, čestitke. Sem Rebeka Predan, zmagovalka World Top Model Slovenija 2022. Zmagovalki World Top Model Slovenija 2023 Valentini želim na svetovnem izboru mnogo dosežkov in da bo uspela. Sem pa zelo ponosna, ker sva bili prej že prijateljici in sem ponosna na njen dosežek. Sono molto contento di essere qui questa sera a World Top Model Slovenija. Zelo sem vesel za zmagovalko Valentino in ji želim vse najboljše. Prav tako sem vesel za vse ostale, ki so tekmovale in sem prepričan, da bodo vse uspešne. In želim vsem, ki so bili tukaj prisotni, poslati lepe pozdrave in se zahvaliti za ta prečudovit večer in tudi Kali kot organizatorki. Kali, la grande organizatrice. Ciao a tutti. Gledali ste oddajo World Top Model Slovenija. Zmagovalka bo odpotovala konec leta na svetovni izbor v Monte Carlo, kjer se bo potegovala za kar 200.000 evrov vredno nagrado za modeling in sicer v najvišjem rangu v Milanu, New Yorku in v Parizu. Vidimo se spet naslednje leto. Do takrat pa bodite modni.